tuzamure soy. Hallelujah we. Hallelujah. 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 Hai. Hey. Indim. Moja. Tupepe. Mpungie mkono Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Tuzamure soy. Nyosha mikono. Hallelujah. 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 Hey. Hey. Komera Imana menshi. Shangilia makofi. Menshi. Komera Imana menshi. Nakoze cyane. Barikiwe sana. Turongera gushimira Imana muri iki gitondo. Tunamshukuru Mungu mara tena asubuhi ya leo. Yongeye kuduha umugisha wo kuba hano. Ambaye ametubariki kuwa hapa. Kuba hano ni byiza cyane. Kuwa hapa ni ya maana sana. Namenye ko haruta handi hose dushobora kuba turi. Nimejua ni zaidi ya pengine popote mahali tunaweza kuweko. Ahantu heza ni henshi muri isi. Mahali pazuri ni kwingi kwa dunia. Ni henshi cyane, hari ahantu heza. Ni pengi kabisa. Kandi heza haryoshe. Na ni pazuri tena patamo. Ariko hano haraharuta hose. Lakini hapa ni zaidi ya hapo pote. Kubera turi imbere ya Data wo mu ijuru. Kwa maana tuko mbele ya Baba wa mbingu. Imana ihimbazwe cyane. Mungu asifiwe sana. Turongera gushimira ubuyobozi bw'itorero. Tunashukuru mara tena uongozi wa kanisa. N'umugisha ukomeye. Ni baraka kubwa kwiyumvirwa kuweza kutuhisi. Abayobozi bakakwiyumvira, viongozi wanakufikiria, department zitandukanye z'itorero zikakwiyumvira zikagutumira. Department mbalimbali za kanisani zinaweza kukusikia pia na kuweza kukualika. Bayobozi, viongozi, namwe mwese tsinda ry'abayumbe, kundi la waombezi, mwarakoze neza. Mmefanya vizuri, Mungu awabariki. Ndashimira buri muntu wese wageze hano. Nashukuru kila yote ambaye amewafika hapa. Ngo ari inyungu za ku giti cyawe, hata kama ni faida zako peke yako, ariko kandi umuntu yakoze neza arabishwa nubwo bimugarukaho. Lakini tena mtu akifanya vizuri lazima ashukuriwe. Mwakoze cyane mwese. Mbarikiwe sana nyote. Mungu aendelee kuwabariki sana. Ndashimira abantu badukurikirana. Na washukuru watu ambao wanaendelea kutufuatilia. Ari inshuti yanje yambwiye ko asengera hano. Kuna rafiki yangu ambaye amesema anashiriki hapa. Atuye muri Amerika. Anakaa kwa nchi ya Marekani. Yambwiye ko na familia ye isengera hano. Amesema hata familia yake inashiriki hapa. Bijeneza. Ndugu Bijeneza. Familia hano. Familia yake iko hapa. Ni mkewe asimame. Bijeneza ni sawa cyane. Bijeneza yako sawa sana. Ari mu bakristo bakundi kanisa. Ni mojawapo ya wakristo ambao wanapenda kanisa. Kandi barivuga neza. Na ambao wanalinenea vizuri. Ara bakristo baza bagenda bagahitava ku rubuga rw'ikanisa. Kuna wakristo ambao wanaenda na kutoka kwenye group za kanisa. Ariko hari abandi, lakini kuna wengine bona rwose nibwo babahawe imbaraga n'umwanya wo gukora umurimo w'Imana aho hantu. Wao wakibarikiwa ndipo wanapata sasa nafasi ya kuweza kufanya zaidi. Umushimire umshukuru. Mushimire rwose ufite umutware mwiza. Mshukuru kwa sababu unaye mzee mzuri. Imana iguhumugisha. Mungu akubariki umuryango wawe pamoja na jamii yako. Nabandi bose wenda uone tuvugana, ariko nabandi birashoboka. Huyo ndiye tunayezungumza naye, lakini wengine pia inawezekana. Umuntu wese wagiye akibagirwa titwomutindaho. Yeyote ambaye ameenda lakini akasahau, akaguma kibuka kandi akagira icyo akora kubgaho hantu, uwo muntu turamushimira cyane. Mtu ambaye ameenda lakini anaendelea kukumbuka mahali ametoka, tunamshukuru sana. Imana imuhumugishe. Mungu ambariki sana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Cha tulisome neno. Iwacu Kinyarwanda nimbarakigiye ige primaire mu Rwanda. Dusomere muri Samuel wa mbere. Tusomee katika Samuel wa kwanza. Samuel wa mbere, Samuel wa kabiri, Samuel wa pili. Bice 7 umurongo wa mbere. Sura ni ya 7 mstari wa kwanza. Bice 7 umurongo wa mbere muri Samuel. Sura 7 mstari wa kwanza kitabu cha Samuel wa pili. Bice 7. Sura ni 7.
umurongo wa mbere muri Samweli wa mbere. mstari wa kwanza kabiri. Samueli wa pili. Twagiye. nuko umwami aba mu rugo rwe Ego. kandi uwiteka amuha ihumure kuba bishabe bamugose. Amugose. nuko umwami aba mu rugo rwe kandi uwiteka amuha ihumure kuba bishabe bamugose bose. bukeye umwami abwira umuhanuzi Natani ati dore ubu mba mu nzu yubakishijwe imyerezi ariko isanduku y'Imana iba ihema. Amen. Yego. ariko isanduku y'Imana iba mu ihema. Amen. Amen. Urakoze cyane. Barikiwe Ndaza sana. kwifashisha gusoma cyangwa pasiteri Takuja kutusaidia kusoma. baragenda bakorana. Taenda wakishirikiana. Ndatekereza ijambo riri ku mutima wanje nzakurisobanura neza mu minota mfite kubera nyuma ya hari izindi gahunda. Nafikiria neno ambalo linalo moyoni mwangu nitaweza kulifananua kwa dakika tunazo kwa sababu ya mipango mingine. Bazavuga ngo niko nza numva bavuga ngo inzira zose zigera i Roma nimba ari ukuri. Wanga nasikia wakisema njia zote upatana Sinzi huko umuntu Roma. anyuze muri Kongo ko yogera i Roma cyangwa anyuze ahandi sinzi ko yogera i Roma, sinzi icyo bashatse kuvuga, ariko ijambo ryose ry'Imana rifite aho rihurira. Neno la Mungu kuna pahali linakutana. Rimeze ijambo ry'Imana, Neno la Mungu rimeze k'igiti nk'ibi biti ibi biri hejuru ibi bifashe kama hizi mbao ziko hapa. Urabona kiriya giti, Naona huo mti. ibiti byose biva hariya bifata igisenge. Miti yote ambayo inatoka hapo na kuja kushikilia hii dari. Kiriya giti ni ingenzi cyane. Huo mti ni wa maana sana. Ibi bidahari, Kama hizi viti hazipo, nubwo cogira intege nke, hata kiwa na udhaifu, ariko byose bihurira kuri kiriya. lakini yote inapatana kwa huo mti. Ijambo Neno, ry'Imana, neno la Mungu. umwe yonyura aha, Mmoja akipita hapa undi akanyura aha, na mwingine apite undi hapa. agasoma mu byahishuwe, Mmoja asome katika Ufunuo, undi agasoma mu Itangiriro, mwingine katika Mwanzo, undi mu ndirimbo za Salomo, mwingine katika nyimbo za undi Sulemani, mu Bagalatiya, pia wa Galatia, undi muri ahandi. mwingine asome kwingine. Hose hafite aho haza guhurira. Kuna pahali itakuja kupatana. Niko bimeze. Ni hivyo inakaa. Kuba umusirikare mwiza wa Kristo, Kuwa askari mwema wa Kristo iryo jambo turimo kwiga. ndilo neno tunalojifunza. Ndaza kurisubiraho inyuma nsoza. Nitakuja kulirudia nikimalizia. Ngiye kubaganiriza ku itangazo pasiteri yavuze. Ninakuja kuzungumza juu ya tangazo ambalo pastor amesema. Niryo numvishe muri iki gitondo no baganiriza. Ndilo nimesikia asubuhi ya leo naweza nikazungumzia. Ijambo ryo kubaka, Neno la kujenga umurimo w'Imana. kazi ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Shaka kubaganiriza. Ndilo neno tutakalolizungumza. Kandi sinarihawe abivuze. Na sijalipewa akiwa amezungumza. Narihawe muri iyi minsi nageze hano. Nimelipewa kwa siku hizi nilipofika hapa. Numva uyu munsi niryo jambo nkwiye kubaganiriza. Nikasikia siku ya leo ndilo neno nafaa kuwazungumzia. Ndaganira ijambo rivuga ngo reka turisome muri Yeremiya. Tusome katika unabii wa Yeremia Ibice 29 sura 29 murongo wa 11. mstari wa 11. Reka dusomere. Tusomee. Yeremiya ibice 29 Yeremia 29 murongo wa 11. mstari wa 11. erega nsibyo nibwira kubagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Amen. Amen. Urakoze cyane. Barikiwe. Inzibyo nibwira nzabagirira. Maana nayajua mawazo ninawawazia kuwafanyia. Iryo jambo nshaka kubaganiriza. Ndilo neno ambalo nataka tulizungumzie. Imigambi y'Imana, makusudi ya Mungu ku buzima bwacu, kwa maisha yetu. iryo jambo nshaka kubaganiriza. Ndilo neno nataka tulizungumzie. Iraza kurangiriza ku musirikari. Takuja kumalizia kwa askari.
niho ndangiriza, Hapo ndipo nitakuja niho kumalizia, mfundikira ijambo. ndipo nitakuja kufunika neno. Ijambo rivuga ngo inzibyo nibwira nzabagirira. Neno linalosema maana nayajua mawazo yangu nitawafanyia. Iri jambo ndarikunda cyane. Hili neno nalipenda sana. Imana Mungu Mungu ni mzazi, kandi yaratworohereje mu buryo bwose, na ameturahisishia kwa njia zozote. Atubwira imigambi yayo, Atuambia mipango yake, atubwira ibyari ikwiye kutubwira, na ikatuambia yale angelifaa iweze kutuambia, kugira ngo tubeho tudafite urujijo, ndiposa tuweze kuishi bila kuwa na upotevu, tubeho tuishi tuzi neza aho tugana uko hameze, tukijua pahali tunapoelekea vile ilivyo. Nubwo turi hano mwisi, Hata kama tuko hapa duniani, iyi si ikaba itugoye cyane, na dunia inatusumbua sana, iyi si ikaba ituruhije cyane, dunia imetuchosha sana, isi ikaba itunaniye, dunia ikawa imetushinda kabisa. Umuntu azavuga ngo nagira amafaranga azoba amerewe neza. Mtu anasema nikiwa na pesa nitakuwa na raha. Yagira amafaranga, Akipata pesa hakabura ibindi, na anakosa mambo mengine. Kuwa gatanu numva narabivuzeho, Hii Jumani kama nimeizungumzia muri seminari twakoze n'abanyamasengesho, kwa semina ambayo tumeifanya pamoja na maombi, hamwe na nimugoroba nabivuze, na hata jioni siku hiyo pia nimeweza hari kuzungumzia. umugabo nzi, Kuna mume ambaye namjua, ndamuzi neza, namjua vizuri, si habari. n'umukire. Yeye ni tajiri. Nimbabwira ngo n'umukire mubyumve ko ari umukire. Nikiwaambia ni tajiri, sikilizeni ya kuwa ni tajiri. Kambabwire kugira ngo mwumve neza ingene ubukire bwaho buri. Chani waambie vile ni tajiri. Niwe Ni yeye uzutanga essence y'indege, benzene, ambaye anatoa benzeni ya ndege. agira station ya benzene. Yeye ana station ya benzeni. Ko birumvikana? Mnasikia? Hari abantu babanebwe mu gutekereza, Kuna watu ambao ni wadhaifu kwa kandi abo kufikiria, bantu baragoye, na watu hao husumbua. abo bantu baragoye cyane. Hao watu wanasumbua sana. Hari ikintu umuntu aza yumva, Kuna kitu mtu anasikia, ikintu cyo mukanga, kitu ambacho kinaweza kumshtua. keretse umubwiye ngo mubwiye nka guteza, Edha ukabona umwambie, nibwo asa n'utekereje ko unamwona ndipo sasa anafikiria. hari abantu babanebwe mu bitekerezo, kandi abo bantu baragoye cyane. Kuna watu ambao ni wadhaifu kwa mafikra, na hao watu ni wanasumbua. cyane abantu b'abaturage. Jewe nzaje kubwiriza mu baturage iriya mu byaro. Mimi wanga naenda Kugira kuhubiri ngo huko Ushago. uzobwire umuturage, umubwire yumva, uzubanza ugakora majeste, ugakora theatre. Ndiposa umwambie mtu wa Ushago aweze kusikia na kukuelewa. Kugira ngo byibura Ndiposa hagira akantu kashamo. unafanya michezo ndiposa iweze kuingia hari jambo. abandi bantu Lakini kuna watu wengine uzuvuga A, unasema I, akumva B, anasikia B, akumva I, anasikia I, akumva O, anasikia O, akumva U. anasikia kila kitu. Ijambo rimwe gusa, Neno moja tu, memoire ye memori yake itekereza ibintu byinshi. inafikiria mambo mengi. Bene umuntu Mtu kama huyo aba ari mwiza cyane. ako sawa kabisa. Akabundi Kuna mwingine azamasinzira gusa, anasinzia tu. yewe Fulani meze bite koje api. la Uzi indege zonyine, kwishura indege, ndio ulipe ndege. noneho niwe ugira station aho indege ziza zinywera essence. Yeye sasa ndiye ana station ya mafuta ya ndege. Ni Yeye ni station yake, mafaranga ye, pesa yake. ariko uwo mugabo Lakini huo mme ntagira umwana. hana mtoto. Umuntu azavuga ngo ntagira amafaranga, Mtu anadhani akiwa na pesa ngo n'ibindi bizaza. hata mengine atakuja. Hari igihe amafaranga aba yonyine. Kuna wakati pesa zinakuja peke yake. Niko bimeze. Inakuanga hivyo. Imana Mungu n'umuhanga, Mungu ni ni mashuhuri. umubyeyi mwiza, Yeye ni mzazi wo mzuri. kugira ngo atubwire Ndiposa atuambie nubwo turi hano mu isi, hata kama mko hapa duniani, isi igoye, dunia inasumbua. uba ufite iki
Ukiwa na hiki, abana mugerageze mubahe ba nyina babasohore hanze, watoto chukueni peleka nje, kuko umwana ntaza yumva mushira ku ndirimbo ariko ku ijambo. watoto ni nyimbo lakini Dufashe protocol. tusaidie. Umuntu wese ufite umwana muhiberi Yote ambaye ana mtoto amnyonyeshe, ko ama ufite umwanya muto yari abambaye iminota. kwa sababu ninazo Kandi dakika. ijambo shaka kuba sinshaka ko numva umwana uvugira mu matwi yanjye. Sitaki kusikia kelele, Simbishaka. sitaki. Mubamaberi Muwape nyonyo, bagume bonge waendelee kunyonya, cyangwa mubajane hanze. ama muwapeleke nje kidogo. Birumvikanye ba? Iko sawa? Twagiye. Twende. Utuzi. Utulivu. Nubwo isi igoye, Hata kama dunia inasumbua, nubwo isi iruhishe, hata dunia inachosha, Imana Mungu ni umubyeyi ni mzazi uko tubwira ngo wakutuambia, dore ibyo mbategurira ona ninayoandalia, kugira ngo tube mwisi ndiposa tuishi duniani dufite umutima utuje. tukiwa na moyo ambayo imetulia. Uyu munsi nubwo turi mu kibazo runaka, Siku ya leo tukiwa kwa tatizo fulani, ariko iherezo ryacu si ikibazo. lakini mwisho wake si tatizo. Iherezo ryacu ni indirimbo Mwisho z'amashimwe. wake ni nyimbo za sifa na shukrani. Haleluya. Nubwo uyu munsi bigoye, Hata kama siku ya leo ariko inasumbua, iherezo ntibirangira bigoye, lakini mwisho itaisha ikiwa inasumbua, birangira ari ibyishimo. itaisha ikiwa furaha. Nubwo ari uko bimeze, Hata kama iko hivyo, umunsi Moridekayi siku Mordekai yari mu bibazo alikuwa kwa matatizo, n'itangazo ryo kwica bene na wabo hata tangazo ya kuangamiza taifa lake ryasohotse muri perezidansi, imeweza kutoka huko ariko urais. iherezo rya Moridekayi Lakini mwishowe wa Mordekai ryabaye indirimbo limeweza kuwa nyimbo no za sifa gushima na Imana. kuweza kumshukuru Abari Mungu. babahagurukiye Wale ambao walikuwa wamewasimamia, irangira ari wo bakozwe ikaisha n'isoni. wao ndio waweze kuaibika. N'Imana izitubwira. Hicho Mungu ndicho Nubwo uyu anatuambia. munsi biri mu Na kama muriro, siku ya leo kuna nubwo moto, uyu munsi bigoye, na kama siku ya leo nubwo uyu inasumbua, munsi kurya biruhije, na kama siku ya leo kukula ni ariko tatizo, iherezo ry'abizeye lakini mwisho wake ni birangira furaha. ari indirimbo Inaisha ikiwa nyimbo kandi birangira ari na amashimwe. inaisha ikiwa shukrani. Haleluya. Haleluya. Muri gahunda y'Imana no Kwa mipango ya Mungu iko hivyo, niko abizera. ndiposa waaminio. Imana ntizishaka ko abizera babaho mu buzima bwo gucika intege, Mungu hataki wale waaminio wakae kwa maisha ya kukata Oya. tamaa. La, ba mu buzima bwo kurwana, kaa kwa maisha ya ariko kupigana, bazi neza iby'Imana ibahekeye. lakini wakijua yale ambayo Mungu amewabebea. Haleluya. Haleluya. Iri jambo ndarikunda cyane. Neno hili nalipenda sana, Erega maana izi byo nibwira nzabakirira. nayajua mawazo yangu nitakayowafanyia. Hari umunsi umwe Kuna siku moja twagiye Burundi, tumeenda Burundi, tuja mu ivugabutumwa n'abanaziri. Frank yarakirinde tukaenda huko kwa Injili. Frank alikuwa huku bado, na Nzungu, na pia ndugu tuje Nzungu. Burundi. Tukaenda Burundi, Akaba umubyeyi kukawa mama atuye Dubai. anakaa Dubai. Noneho bakuniye mirongo ivugabutumwa YouTube, adukurikirana cyane amateraniro yacu, Akafuatilia sana sana ibada zetu, akunda Frank cyane, anampenda Frank, naje akankunda. nami pia ananipenda. Hanyuma Alafu kubera Frank agira umuhogo, lakini kwa sababu Frank anayo sauti twebwe nyororo, abantu b'ijambo watu wa neno tubizohura n'abaririmbyi. si kama waimbaji. Abaririmbyi bagira ukunda Imana yabahaye kangura amarangamutima cyane, Waimbaji kuna vile Mungu amewapa kuamsha bafata hisia, amarangamutima cyane. wanachukua hisia za watu haraka. Noneho baragenda baravugana na Frank, bahagaze bavugana inshuro nyinshi. Walikuwa wanaongea na yeye Frank kwa mara nyingi. Noneho azi Burundi, Alafu akaja Burundi, duhurira nayo twese turi mu ivugabutumwa. tukapatana sasa huko Burundi, tukienda kwa msafara wa Injili. Abwira Frank ati ndashaka kubona Pastor Kado, Akaambia Frank, nataka kumuona Pastor Kado, kandi na tena hari gift kunayo gift, mugirira. zawadi nitakayempa. Arayimubwira. Akamwambia Frank araza aramwe, Frank, akakuja na kuniambia, Pastor, uyu mubyeyi huyu mama ni umuhekwe, yeye ni tajiri. arabanza arambomba ibibomba. Akanibombom. Huyu mama afite cash, anayo pesa, afite amadolari, ana dola,
none Kwa hivyo aragukunda anakupenda. akimbwira ngo afite amadolari Aliponiambia ana pesa, none siko afite kwa raye mbona anazo na ni zake? ako niko natekereje umutima Mimi nimefikiria hivyo kwa moyo. asubiraho ijambo Akaweka neno lingine, aragukunda na anakupenda. tangiye kuza Imeanza kukuja. aha Eh. agufitiye gift Anayo zawadi. amagambo 3 Maneno 3. ni umuhegu Ni tajiri, afite dola anazo dola, aragukunda na anakupenda. aho bitange kuza Imeanza kukuja. kera ko ndabona inzira ayigana Tayari naona pahali njia inaelekea. agufitiye Anayo zawadi yako, kugirira umugambi mwiza na analo lengo nzuri kwako. uri iryo jambo akugirira Neno hilo anaye. naho Ni hapo. ibintu naho bibitse Mambo ni hapo imewekwa. ni umukire Ni tajiri, aragukunda anakupenda, agufitiye umugambi anayo lengo nzuri. uyu mugambi Hili lengo, kubera ko hari inzira kwa maana kuna njia ikurura ambayo inafuruta, ubutunzi bwe ambayo inafuruta utajiri wake, ukava kuri we itoke kwake yeye kaza kuri wowe na inakuja kwako wewe. hari ikintu gikurura Kuna kitu ambacho kinafuruta, ikintu gikurura kitu ambacho kinaunganisha, ni urukundo ni upendo. urwo rukundo Huo upendo ukarema umugambi na inaweza kuunda ukarema mbinu, gift inaleta gift. haleluya Haleluya. iri jambo rivuga ngo erega Neno hili linasema maana, ijambo rya mbere neno la kwanza, uyu ni data wo mwijuru wabivuze huyu ni Baba wa mbingu aliyesema haya. afite agira umugambi Anayo lengo. haleluya Haleluya. hari umunsi umwe umuntu igeze mugabo umwe Mume mmoja yahawe akazi n'umukuru w'igihugu amepewa kazi na rais wa nchi, arakamuha nyine bene muri cabinet baravuga ati aka kazi akampa kazi huko kwa ofisi. uwo mugabo agakora neza cyane Huo mume alikuwa anatumika vizuri, arakanoga akafanya kazi vizuri. baje gutanga raporo Walipoenda kutoa ripoti, umukuru w'igihugu Rais wa nchi president aramushimira rais wa nchi akamsifu, wowe, akasema wewe, ko ndabona gusaka akazi nago yahugura akarenza naona hata hii kazi wewe ni zaidi ya hii bwira kazi. icyo wumva ushaka nkigufasha Niambie unataka nini nikusaidie. ndashaka kugira icyo ngufasha cyane Nataka niweze kukusaidia zaidi. wa mugabo Huo mume aramubwira ngo akamwambia, banza ureke mbitekerezeho neza ngojea kwanza nifikirie vizuri. umukuru w'igihugu aramubwiye ngo nsaba Rais wa nchi amesema niombe, icyo no gufasha niambie kile ninaweza kugira kukusaidia ngo urusheho gutera imbere ndiposa uweze kuendelea zaidi. mbwira no gufasha iki Niambie nikusaidie ari nini? abantu nababwiye bazi gutekereza Kuna watu ambao niwaambia wanajua aramubwira kufikiria. ngo Akamwambia, reka mbanze mbitekereze wacha kwanza niende nikafikirie. sawa. Yes. Sawa. nyuma ya saa sita tuvuye muri pause Baada ya saa 6 tukitoka huko kwa bari mu pumziko, mwiherero urambwira utaniambia. ngo ashika aramubwira ngo nta kindi ngusaba Alipofika akamwambia, sikuombi kingine, icyo ngusaba ni kimwe ninacho kuomba ni kimoja. ureke igihe cyose uri muri stade Wacha kila wakati ukiwa uko stadium cyangwe uri mu bantu benshi ama ukiwa kwa watu wa umati wa watu, uzobwire bariya bahungu bawe baza bakurinda uambie hao vijana wako ambao wanakulinda, bazoza bandeka inze nkongorere waniache nikuje nikunongonezee. nicyo cyifuzo cyane Hilo ndilo hitaji hari langu. abantu bazi gutekereza Kuna watu ambao wanajua kufikiria, ugire gute ufanyeje ho unyongorere ukuje kuninongonezea. icyo shaka Ni hivyo tu, uzoba ungoreye kuko wambwiye ngo ngusabe utakuwa umenifanyia kwa sababu umesema nikuombe. sawa Sawa, cyo ndakikwemera hiyo nimekubali. nicyo usabye Ni hiyo tu, sinzozi wawe sitakuja kwako igihe cyose uri mu nteko uri kumwe n'abambasaderi n'abandi wakati wote, ukiwa na mabalozi, ukiwa na magava, ukiwa na kila, nikuje hongorere nikunongonezee kwa Nicho masikio. saka. Alafu ni hiyo tu,
umutipe Huyo jamaa hari ibyo ashaka, kuna kile anataka, hari ikintu umuntu akora kuna kitu mtu hufanya kigakurura ibindi byose, na kinaleta mambo hari mengine. n'ikindi Kuna kingine umuntu mtu ahabwa anapewa kikaba ingumba, kikaba cyonyine, na kinakuwa tasa, kikaba kinakuwa peke ikintu yake, kitoza n'ikindi. kinakuwa kitu ambacho hakiwezi leta kingine. Ijambo ry'Imana Neno la Mungu ni ryiza ni cyane, neno nzuri sana. Imana yarariduhaye. Mungu ametupa. Iyo umuntu arihagazemo Mtu akisimama kwa neno bikurura ibindi byose. inaleta mambo mengine yote. Haleluya. Haleluya. Ariko iyo umuntu atarizi Lakini kama mtu hajui neno, azasaba ubusa, mtu huomba bure, ukagumana cya kintu ukazopfana cya kintu. unabaki na Hari hicho, ikintu unakufa na uzuhabwa hicho. ntikibyara, Kuna kitu unapewa hakizai. ngo bave muri pose Walipotoka kwa mapumziko Alas. akakuja, ngo ashikate. Aha, alipofika akasema neno ndi nicyo gusana gusabye. ni hiyo tu nimeomba. Ubuce baza mu bantu Wakakuja kwa umati, amanama akomeye, masherehe yale makuu, akaza ati mu bantu akaja kwa watu, narije kukongorera, nilikuwa nimekunongonezea nuko na anarudi. biba rimwe, Ikawa moja, biba kabiri, mara mbili, mu ruhame rw'abantu, kwa umati wa mu watu, ba ministre, wa ba generale, minister, mu kuna ba majenero, deje ba mabanke, wale ambao ni wakuu wa mu mabenki, ba hegwe, wale matajiri, abantu bose watu wote bahita babona n'umwishikira. wakaona ni rafiki wa karibu. Banke zitangira kumuhamagara, Benki zikaanza kumuita, aba ministre atangira kumuhamagara wale maminista wakaanza kumuita, kugira ngo azobatwarire. ndiposa aweze kuwapelekea. Umugabo Mme yabaye umuhegwe, amekuwa tajiri. kuvuga ngo Inamaanisha nini? hari ikintu Kuna kitu umuntu mtu akora anafanya kigahamagara ibindi, na kinaita mambo mengine. abantu batangira kumuhamagara Watu wakaanza kumuita hirya no hino, huko kuku na kampani, makampani, bagenerale, majenero, bose batangira kumugira wote inshuti. wakaanza kumfanya rafiki. Amabanke Mabenki wino tuguhe, kuja tukupe, kubera ko kwa maana nawe nta yindi protocol hakuna protocol nyingine, wigererayo. unafika kwa rais. Umva amakuru. Sikiliza habari. Haleluya. Haleluya. Erega Maana inzivyo nibwira nzabaga, na yajua yale ninayozania kuwafanyia. Imana yibwiye kutugirira. Mungu amefikiria Iyo umaze kutufanyia. kumenya neza ivyo Imana yibwiye Ukishajua yale Mungu anafikiria kukufanyia, umutima wawe uratuza, moyo wako utulia. hari ikintu rero nshaka kubabwira. Kuna kitu ambacho nataka Muri kuambia. ivyo vyose Imana ishaka Kwa kutugirira, hayo yote ambayo Mungu anataka kutufanyia, tugatinde kuvyo Imana ishaka kukugirira. usikae kwa yale Mungu anataka kukufanyia. Oya. La, Kugira ngo ndiposa umugisha w'Imana baraka ya Mungu umere nka wa mugabo ukae kama huyo mme uzi kumenya ngo mpawe opportunity, ambaye anajua kusema nipe fursa, mpawe opportunity, nimepewa fursa. nyiri jambo, Yule mwenye neno. haleluya. Umva makuru. Sikiliza habari. Uriya mugabo Huo mume azi ngo anajua iyo umukuru w'igihugu aguhamagara, rais wa nchi akikuita, ifaranga ziba uzihamagaye, pesa zimeitwa tayari, ziragukunda. pesa zinakupenda. Abagore bose muri ico gihugu baragukunda, Wake wote wa nchi hiyo wanakupenda, abagabo muri ico gihugu baragukunda, waume wote wa nchi hiyo wanakupenda, ubutaka bwo muri ico gihugu na baragukunda, hata udongo wa nchi hiyo, ardhi ikirere cyo inakupenda, muri ico gihugu kiragukunda, anga pia inakupenda, abapolisi bo muri ico gihugu baragukunda. mapolisi pia wanakupenda. Fet, hari ijambo Kuna neno riba riguhaye kibali ambalo nimekupa kubali kugira ngo ahantu hose hafunguke, la kufanya kila pahali kufunguke. umva makuru. Sikiliza habari. Buriya gutinda Kukaa kwijambo Imana yavuze, kusimamia kwa neno Mungu sivyo alilolisema, nibwira nzabaga, maana najua nitakayo wafanyia. yarabitangaje, Ameshatangaza, yarabivuze, ameshasema, yarabirangije. ameshamaliza. Dore ibanga Ona siri, kugira ngo ndiposa ribe ijambo liwe neno rikurura umugisha, ambalo linaleta baraka, rikurura uburyo, linaleta fursa, rikurura ibumoso, naleta rikurura kuume, imbere, naleta mbele, rikurura inyuma, naleta nyuma, rikurura hasi, chini, rigakurura hejuru. naleta juu. Ni ijambo nshaka kubabwira. Ni neno ambalo nataka kuambia. Imana yamaze guproklama, Mungu ameshatangaza, Imana yamaze kubivuga, Mungu ameshasema, ivyo yibwira kutugirira ninayozania kuwafanyia ni amahoro, ni amani, ni umugisha. ni baraka. Abantu rero bagira ubwenge, Watu ambao wana akili tibatinda kuvyo Imana yibwira kubaha, hawataka kwa yale Mungu anataka kuwafanyia, batinda wanakaa kuvyo bibwira kugirira Imana. wanakaa kwa yale watamfanyia Mungu.
hari amagambo abiri kuna maneno mawili ivyo Imana yibwira kutubwira anayozania kutufanyia ndaje Mungu, yarabivuze na imesema tukabitindeho. usikae kwa hayo. Nubitindeho Ukikaa kwa hayo uzobufasha ikintu kitazoza, utakuwa umechukua kitu ambacho hakitazoza. uzobufasha ikintu gito mu buzima Utakuwa umechukua bwawe, kitu kidogo kwa maisha yako, ahubwo ubwenge bali lakini akili wewe wewe tuze tulia, genda gahoro tembea pole pole, moyo wako, mu mutwe wawe, kwa kichwa mu yako, bitekerereze, kwa mafikira yako, shira miga, weka kwa mipango, shiraho umurongo, weka laini, shira liste weka kwa orodha y'ivyo wibwira kugirira Imana, kwa yale unataka kumfanyia Mungu. ibi wibwira kugirira Hayo Imana unayotaka kumfanyia Mungu bizokurura yataweza kuleta ibintu byose. kila kitu. Apana Si nutinda kuvy'Imana yibwira kukugirira, ukitaka kukaa kwa yale Mungu anataka kukufanyia, uzoba ufashe ikintu kitazoza, utakuwa umechukua kitu ambacho hakitazaa. ariko nutekereze, Lakini ukifikiria wewe wewe ivyo wibwira kugirira Imana, yale unayotaka kumfanyia Mungu, uzoba wakiriye utakuwa umepokea ikintu kizohamagara umugisha wo mu butaka, kitu ambacho kitaita baraka ya ardhi. uzoba wakiriye Utakuwa umepokea urufunguzo rwo guhamagara umugisha wo mu kirere, funguo kufungua baraka za anga. uzoba wakiriye Utakuwa umepokea umugisha wo guhamagara umugisha wo mu mazi, baraka ya kuita baraka ya majini. uzoba wakiriye Utakuwa umepokea umugisha wo kukurura mu bana bawe, baraka ya kuingia kwa watoto ariko wako. nutinda Lakini ukikaa kuvy'Imana yibwira kwa yale kukugirira, Mungu anayozania kukufanyia, uzoba utize ku bintu, utakuwa umekaa kwa vitu uzobibamo kandi bigufi na itakuwa mafupi, birangire. itaisha. Umva amakuru, Sikiliza habari, usome ijambo ry'Imana, soma neno la Mungu, somere neza. soma vizuri. Nkunda Dawudi cyane, Nampenda Daudi. nota yanjye iracyahari, Dakika bado zipo, ariko nuko ngiye gusoza. niko karibu kutamatisha. Rya jambo Hilo neno Samueli wa kabiri, Samueli wa pili. umva Dawudi, Sikiliza Daudi. Samueli wangucisha mu ijisho nkubwire, Samueli wa pili 7 mstari wa kwanza. ice 7 umurongo wa mbere. Daudi uraza kudusomera, takuja wangucisha kusoma, mu ijisho nguko urasoma teste ndende. takuja kusoma. Dawudi Imana imugirira neza, Mungu akambariki Daudi. umva ba mama, Sikiliza wa mama, Dawudi Imana imugirira neza, Daudi Mungu akambariki, imukura mu ntama, akamtoa katika kondoo, imutwara mu bwami, akamleta katika ufalme iramwicaza na akamketisha. ngo imare kumwicaza. Alipomaliza kumketisha, Dawudi aravuga ngo Imana ingiriye neza. Daudi akasema Mungu amenibariki. Dawudi aravuga ngo Imana ingiriye neza, Daudi akasema Mungu amenibariki. ariko wa mana, Lakini Mungu, Daudi tiyarazi nimba hari ikintu kibaho kiryoshe, kama kuna kitu ambacho ni kitamu, iyo ibyo mvuga ababyeyi barabyumva kandi barabizi. yale ambayo nasema wamama wanajua. Iyo nshitse mu rugo nguku ningera mu rugo ntashe, Nikifika nyumbani, nikitoka hapa, abana banje watoto wangu bazoza, watakuja, bazoba bangumbuye, watakuwa wamenimisi naje mbakumbuye. nami nikiwa nimewamisi. Duhobe, Tukumbatiane, twishimane, tufurahi pamoja, banezerwe. wafurahi. Zoba nabaguriye utwenda hano tuhaba imyenda ihenda, Nitakuwa nimenunua mavazi hapa hapa, zojanisha akosha nitabeba icoco. Iyo tuvuye Kibeti. hano twama twara igikapu, kandi toka hapa kibuga cy'indege ntacyo bazakubaza, huko kwa ndege hawakuuliza, ku madwane niho bazababaza, huku kwa hariya maboda ndio wanauliza mambo hayo. nishika mbereka duhuzu, Nikifika niwaonyeshe hizo mavazi, bavuge ngo papa urakoze. waseme baba umefanya vizuri. Daudi Daudi yagazava mu ntama, alikuwa anatoka kwa kondoo, aza liste y'intama zazimiye, akileta orodha ya kondoo zilizopotea, zile zimeumia, zabyaye, zile zimezaa. agahurirana n'abakuru be, Anapatana na ndugu zake bazanye liste, ambao wameleta orodha. uniforme yashize, Uniform imeisha, ikaramu zatakaye, kalamu zimepotea, amakayi, vitabu minervari. na pia Umuntu naja mu kiraro cy'intama, mtu akienda huko kwa malisho ya kondoo, kabonagiye college, mwingine anaenda college, tibazohura, hawatakuwa the same. tibishoboka. Haiwezekani. Umwe yirirwa mu biraro cy'intama, Mmoja anashinda kwa malisho ya kondoo, utama twabyaye, kondoo ambazo zimezaa, ukabona bazamwigisha ngo uyu mubari hura n'uyu
gutwara indege ni imibare. Mwingine anamwambia kubeba ndege ni hesabu. Tibazohura. Hawatakuwa the same. Haiwezekani. Huyu zanye liste yibi. Huyu ameleta orodha ya haya. Onda zanye liste. Mwingine akaleta orodha ya haya. Y'imiti y'intama. Ya pia dawa ya kondoo. Imana. Mungu Tireba nk'umuntu. haiangalii kama mtu. Hallelujah. Hallelujah. Imana tireba nk'umuntu. Mungu haangalii kama watu. Ariko wamana. Lakini Mungu Ndagukunda kabisa. nakupenda kweli. Imana. Mungu Umuririmbyi yaravuze ngo nireba mu nda y'ingumba. baje akasema ndiye anaangalia ndani ya Ikabona ishanga rikomeye. na kuona taifa kuu. Ikintu cya mbere mbabwira abavandimwe. Kitu cha kwanza nitakachowaambia ndugu zangu. Ibintu byo kuvuga ngo uyu munsi Imana iragupashije. Siku ya kusema siku ile Mungu amekupa. Ube dendo uzimbe. Na wewe uweze kuvimba kabisa. Ichokere gike. Punguza joto. Hari indirimbo muri Gaturika twagaza turirimba ngo leo ni yako kesho ni yako. Tiwo kwishinga. Uwezi kufurahia. Uyu mugabo uba hejuru. Mume ambaye anakaa juu Ni data wa twese. ni baba yetu sote. Siso njewe ngwabe mwene wacu. Si baba yako alafu mimi awe tu jirani. Iriya. Wa huko mbali. Uriria mu muryango. Tupatane huko tu kwa jamii. Papa wawe. Si baba yako tu. Jewe ngabiriya. Eti baba yeye si baba yangu. Ngo basokuru ngo ba iriya bazavuga ngo basokuru baravuka. Eti babu wanazaliwa pamoja. Kisekuru. Huko kwa mababu. Siko bimeze. Si hivyo. Uyu mugabo. Huu mume. Twese tubakurigisha. Sote tunakaa hapo Yo karibu. kugirirwa neza. Ya kuweza kubarikiwa. Uzumara gufata. Unachukua. Kavaho. Unatoka. Naje ngafata. Nami naingia nachukua. Ubwenge bukerero. Akili Iyo kidogo. umuntu amaze gufata. Mtu akichukua. Azama. Anavimba. Iyo witonze. Si upunguze kabisa. Urafashe uve kurigishe naje mfata. Umechukua toka kwa line nami niingie. Leo ni yako kesho ni yangu. Uyu munsi ni wewe ejo nije. Uko byagenda kose. Vile itakavyokuwa. Imana itareba nk'umuntu. Mungu ambaye haangalii kama mtu. Ireba Daudi. Anaangalia Daudi. Mwitegereze. Alipomwangalia Mungu. Ibona. Akaona. Igomba kumugirira neza. Anafaa kumbariki. Imuha ubwenge bw'ubwami. Kampa akili ya Irangiza imufata ukuboko. alafu ikamshika mkono. Irazira mwicaza. Kamleta na kumkatisha. Iramubwira ngo. Kamwambia. Gusiza amavuta. Mimi nimekupaka mafuta. Y'ubwami. Ya ufalme. Gusiza ubwenge. Nimekupea akili. Bw'ubwami. Ya ufalme. Gusiza icyubahiro. Nimekupaka heshima. Ya ufalme. Warangize. Alafu. Imana Daudi. Mungu Daudi. Aricara neza. Daudi akafurahi. Nababwiye ngo ubwenge. Nimewaambia akili. Subureba. Si naangalia. Yale Mungu anayowazia kufanyia. La. Wewe ubwenge akili nubureba ninayoangalia usubira inyuma nikufikiria nyuma ukareba ivy'Imana yagukoreye kuangalia yale Mungu amekufanyia hanyuma alafu ugakora liste unafanya orodha y'ivyo ugomba gukorera yale unataka kumfanyia Mungu. utagira liste Mtu ambaye hana orodha yale atamfanyia Mungu, huyo mtu utakuwa na tatizo, utakula ishe. Lakini mtu ambaye ana lengo, mtu ambaye ana lengo, mtu ambaye ana lengo, mtu ambaye ana mawazo, maana na mawazo mazuri kwenyu. Unasema Mungu usifiwe, ni tajiri wa nini? Lakini umuntu uzawicara mtu ambaye anakaa akavuga ngo anasema naje ngiye kugirira Imana, nami nataka kumfanyia Mungu, shaka kugirira Imana, mimi nataka kumfanyia Mungu haya. Imana ifite list. Mungu ana orodha. Uyu mwaka izo kujana muri Canada, mwaka huu itakupeleka Canada. Uyu mwaka izo kujana muri Amerika, mwaka huu itakupeleka Marekani. Uyu mwaka izo kujana i Burayi, mwaka huu itakupeleka Ulaya. Uyu mwaka izo muha umugabo, mwaka huu nitampa mume. Uyu mwaka izo mukizindwa, mwaka huu nitamponya ugonjwa. Uyu mwaka izo muhinzi, mwaka huu nitampa nyumba. Uyu mwaka izo muha umwana, mwaka huu nitampa mtoto. Uyu mwaka izo mugirira ibi, mwaka huu nitampa Uyu mwaka izo mugirira ibi, mwaka huu nitampa hiyo. Ni list. Hiyo ni orodha. Hanyuma yareba list ya, alafu akiangalia orodha yako unapata ni karatasi ijaandikwa. Subiremo. Nirudie. Uyu mwaka, huu mwaka hakuna karatasi. Uyu mwaka, huu mwaka kuri kalendari y'Imana, kwa kalendari ya Mungu, huu mwaka nitapeleka Canada.
Wakauntampa gari. Iyo ni migambi y'Imana. Hiyo ni makusudi ya Mungu. Umwaka nzomuha umwana. Wakauntampa mtoto. Uyu mwaka nzomuhinza. Wakauntampa nyumba. Uyu mwaka nzomukiza indwara. Wakauntamponya ugonjwa. Uyu mwaka nzomurinda abarusi. Wakauntamlinda wachawi. Uyu mwaka nzokora ibi. Wakauntafanya haya. Uyu mwaka nzokora ibi. Wakauntafanya haya. Urupapuro rw'Imana. Karatasi ya Bwana. Ubuzima bwawe. Kwa maisha yako. Biruzuye. Imejaa. Uyu mwaka. Huu mwaka. Dore liste y'Imana. Ona orodha ya Mungu. Mnasikia ninyi wasichana? Bakobwa. Wabinti. Ko murumva? Mnasikia? Basore bato. Vijana wadogo. Ko murumva? Mnasikia? Ona lengo la Mungu. Erega. Izibyo nibwira nzabagirira. Ni byiza. Ni mazuri. Ntabwo ari ibibi. Si mabaya. Na akageuka kwa peji yako. Kareba page. Anaangalia hapa. Huyu mtu agira uhe mugambi. Ana lengo gani kwangu? 0. Ahubwo azaje mwegamurira pastori w'abayumbe. Uwo ni umugisha. Mna wachungaji waombezi. Numvishe ngene Reverend atanze amatangazo. Nimesikia vile Reverend ametoa matangazo. Ni wewe wa mbere. Yeye ni wa kwanza. Narikonja kususwa. Nilikuwa nataka kujazwa. Zugutanga amatangazo agasirimba agakora amaitaje. Mtu ambaye anatoa matangazo na Reverend Zen. Muzokora igitangazo. Mfanye ajabu. Mfite abashumba igitangazo. Mna wachungaji wazuri. Kandi gabashumba. Na wachungaji. Mfite amasaha make. Mna dakika kidogo. Dore list. Ona orodha. Kareba. Anaangalia. Usanga abayumbe banyu abayobozi. Waombezi wapa viongozi. Musengere. Mniombee. Kazi kashize. Kazi imeisha. Musengere mugabo yagiye mu cyaro. Niombee mume ameenda ushago. Musengere. Niombee. Nari ntegereje amafaranga none wa muntu wari wambwiye amafaranga. Nilikuwa ninangojea pesa, mtu ambaye alikuwa ameniambia pesa hajanipa. Dari umwaka uzushi. Mwaka unaisha. Utagira list. Bila hata kuwa na orodha. Tuzi imfubyi ziba hano. Hujui yatima walioko hapa. Tuzi abantu bataza bishura inzu. Hujui watu ambao hawalipi nyumba. Tuzi abapfakazi. Hujui majane. Tuzi. Hujui. Dore kibanza cyo kubaka kanisa. Ona kiwanja ya kujenga kanisa. Nta gahunda nimwe. Hakuna mpango hata mmoja. Ibyo wavuze ntiwabishoje. Uliyosema hujatimiza. Kuri page yawe. Kwa page yako. Sinzi ni wowe ubizi. Sijui wewe ndio unajua. Kuri page y'Imana. Kwa karatasi ya Bwana. Iruzuye. Imejaa. Kubwira makuru. Tani kuambia habari. Dore page. Ona yawe. Hapa karatasi yako. Iyo umuntu afite umugambi. Mtu akiwa na lengo. Ico biza bikuru. Kile inafanya. Nico ngiye kubasoma. Ndicho nataka kuwasoma. Ico Daudi yavuze. Kile ambacho Daudi amekisema. Aravuga ngo wamana. Akasema Mungu. Abandi bagaza na list. Wengine walikuwa wanaleta orodha. Ya minerefa. Ya pesa ya kulipa shule. Nagazaza na list. Mimi nilikuwa naleta orodha. Imiti. Ya dawa ya Idama zamza. dawa ya mzamazi Ariko uyu munsi. Lakini siku ya leo. Hey! Hey! Tibakuya no kuwa bagaragu. Hawafai hata kuwa watumwa wangu. Hallelujah. Hallelujah. Ingia kwa hawastahili hata kuwa watumwa wangu. Hao ndugu zangu hawastahili hata kuwa watu wa kunipikia. Kwa sababu hawajajifunza hata. Na wanampikia watu ambao wamesomea. Watu ambao wanajua kupika maharage na vitu vingine. Ambao anajua mafuta ya kupika. Siwezi hata kuwapa kazi. Takuwa anafika kwa ndugu. Waweze kuomba ruhusa. Mungu angalie kama mtu. Aona kile ambacho kimemshika Daudi. Hari ikintu cyakuruye. Kuna kitu kimefuruta. Hallelujah. Hallelujah. Hari ijambo Imana imaze kumuha. Kuna neno Mungu alipompa. Alipompa ufalme. Hari ikintu cyakuruye. Kuna kitu kilichokuja. Imana iramwongera. Mungu ikamwongezea. Kwa maana ya lengo lako. Migambi y'Imana. Kwa maana ya lengo la Mungu. Migambi ya Daudi. Makusudi ya Daudi. Mugambi w'Imana. Lengo la Mungu. Mugambi wa Daudi. Lengo la Daudi. Kumana. Kwa Mungu. Umugambi wa Daudi. Lengo la Daudi. Kumana. Kwa Mungu. Hapana umugambi w'Imana. Si lengo la Mungu. Kuri Daudi. Kwa Daudi. Mugambi w'Imana. Lengo la Mungu. Kuri Daudi. Kwa Daudi. Ivyo yarabireze. Hayo yamepita. Ivyo ntibivyara. Hayo hayazai. Ikibyara. Kitakachofaidika. Umugambi wawe. Ni lengo lako. Kumana. Makusudi yako kwa Mungu. Niho haba ubwenge. Hapo ndipo kuna akili. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mwabavyeyi. Wamama. Ninyi kiwanja watu kama hawa. Kiwanja ardhi. Na hata ninyi ambao mna waume huko ngambo. Ardhi hapa. Watu kama hawa.
hari kigaragaza ingene bimeze mu kuna kitu kinachoonyesha vile Hii inakavyokuwa. pashi. Hii karatasi iraturega inatushtaki, nta mugambi. hamna lengo. Umva wa Soma sose ndio eze nitamatisha. barengera ego twagiye. nuko umwami aba mu rugo rwe, Umwami aba mu rugo rwe yicaye, kandi uwiteka amuha ihumure Aho. ku babisha be bamugose bose. yamaze kumuha ihumuri. Ameshampea utulivu. Aho Bukeye umwami abwira umuhanuzi Natani umva ati, rero rya jambo nababwira, Sikiliza neno nililolisema. Daudi amefika sasa kwa kandi karatasi. Imana ishaka Si umukorera, yale Mungu anataka ahubwo ibyo kumfanyia, ashaka gukorera bali Imana. anayotaka kumfanyia Mungu. Umva ibyo ashaka gukorera Sikiliza yale Imana, anayotaka, ibyo Imana yamukoreye anayemfanyia Mungu. ni haleluya amen. Hayo ni haleluya, amina. Ibyo ashaka Yale gukorera Imana, anayotaka kumfanyia Mungu. umva Sikiliza, umugambi wawe gukorera Imana, lengo lako kumtumikia Mungu. uzaba ubaye umusirikare mwiza Utakuwa umekuwa mwanajeshi mzuri wigishijwe ambaye neza. amefunzwa vizuri. Twagiye. Twende. dore ubu mba mu nzu yubakishijwe imyerezi, Imana yamukoreye, Mungu amemfanyia, ariko isanduku y'Imana iba mu ihema. aravuga ngo nuko. lakini akasema hivyo. Aha Natani asubiza umwami ati, aho genda uko umutima wawe ukubwira kose, yego kuko Uwiteka ari kumwe nawe. yego Iryo joro ijambo ry'Uwiteka ribonekera Natani riti, aho genda ubwire umugaragu wanje Dawudi uti, ukiri aho rubone Imana girahwereye, Mungu irahwereye, iravuga ngo yo Mana we, yego naje ngira abantu bantekereza, hata mimi nina watu ambao wananifikiria. ngira abantu banyiyumvira, Kuna watu ambao ngira wananifikiria. abantu baza bicara ukavuga ngo ese sanu njyewe mba Imana iba, Kuna watu wanaofikiria Mungu ninakaa bakavuga wapi. ngo hari ikintu bashaka kunkora, Wanasema kuna kitu wanataka njyewe kunifanyia. mpora nkorera abantu, Mimi nawatumikia watu, ariko abantu kunkorera lakini watu kunitumikia. naje ngira abantu bontekereza. Nami nina watu wanaweza kuniwazia. Umvi ikimana Sikiliza kile Mungu amesema. twagiye. Twende. uko niko Uwiteka avuze ngo, Yego mbese aho uzanyubakira inzu yo kubamo, aha uhereye igihe nakuriye Abisirayeli mu Giputa, aho ntabwo nigeze kuba mu nzu kugeza ubu, ntabwo nigeze kuba mu nzu, Sijawahi kuishi ahubwo nyumbani. nagenderaga mu ihema ni k'ubuturo. mwishitingi gusa niho nabaga. Nilikuwa tu kwenye Aho hema. Mbese ahantu hose nagendanye n'Abisirayeli bose, aha hari ubwo navuganye n'umucamanza wese wa Isirayeli, aha uwo nategetse kugira ngo ubwoko bwanje bwa Isirayeli ti niki cyababujije kunyubakira inzu iki cyababujije kunyubakira inzu niki yubakishijwe imyerezi? iki cyo babuza Ni nini iliyowazuia kunijengea? aho Nuko umugaragu wanje Dawudi aha umubwire urya uti, yego uko niko Uwiteka Nyiringabo avuze ati, yego nagukuye mu rugo rw'intama mbabwiye bya bindi yamukoreye Nimewambia yale nimefanyia. mu bwungeri bwazo, aho ngo ube umutware w'ubwoko bwanje bwa Yego, Isirayeli, yego kandi nabanaga nawe aho wajaga hose, aha karimbura abanzi bawe imbere yawe, yego kandi nzaguha izina rikomeye. itangiye rero kumwitu iramubwira ngo kubera ikintu wakoze Kasema Ngiye kitu gukora ulichokifanya. bino. Nataka Zaguha- kufanya haya. Nzaguha Nitakupa izina rikomeye. zaguha izina jina rikomeye kuu twagiye k'amazina y'abakomeye bo mu isi, yego kandi nzatoraniriza ubwoko bwanje bwa Isirayeli itanze isezerano ku Bisirayeli ku bwoko ametoa agano kwa Hano. taifa. ego habashinge bature, ego habe aho bwite batazimuka niba ukundi. ukwakira ruboneka uri tayari uri hejuru cyane Gaye nanyaki. ngeze kuri murongo Somo wa 10. ni iryo jambo gusa ndahita murongo wa 10. peza abashumba badukomeza kandi nzatoraniriza ubwoko bwanje bwa Isiraheli Aho. ahantu aha habashinge bahature, yego habe ahabo ego bwite aha batazimuka ukundi, ye kurasoma neza cyane kandi abanyabyaha aha ntibazongera
kubaburabuza kiravuga uburyo izakorera ubwoko. Asema vile atafanyia taifa. kandi abanyabyaha ntibazongera kubaburabuza nk'ubwa mbere. Yego. ubwo nategekaga abacamanza gutwara ubwoko bwanje bwa Isiraheli, kandi nzaguha ihumure ku banzi bawe bose. Ndetse Uwiteka arakubwiye ngo umva rero cya kintu gikurura ibindi. Sikiliza kitu ambacho kinafuruta mengine. Azakuremamo umuryango. Aho kandi iminsi yawe nigera ugasinzirana na basogokuruza bawe, nzimika umwana wawe w'ibyari. Ibyo ni ibihembo gusimo kumubwira kubera Mungu anamlipa kwa maana ya mafikira mazuri, akuzungura. kandi nzakomeza ubwami bwawe. Ico ni ibihembo gusa, cya kindi gikurura ibindi. Komeza. Nuko uwo ni wo nuko uwo ni we uzubakira izina ryawe inzu. kandi nzakomeza intebe y'ubwami bwe iteka ryose. Kiramuhemba. Namulipa Mungu. Nzamubera se, nawe azambera umwana. Nucumura, umva rero igihe cyose agize intege akiwa na udhaifu, nacumura nzamuhanisha inkoni z'abantu n'ibyago by'amoko y'abantu. kandi imbabazi zanje ntizizomwomorokaho kuko zamwomotse. hari uwo ziherutse komorokaho kuko zomotse kuri Sawuli. hari uwo nazikuyeho burundu. kuna yule nimetoa rehema zangu nagukuye imbere. 16 inzu yawe n'ubwami bwawe bizahoraho bidakuka iminsi yose. kandi intebe y'ubwami bwawe izakomera iteka ryose. intebe y'ubwami ngizakomera iteka ryose. Falme wako utadumu. nuko ayo magambo yose nuko kwerekwa kose Natani abisobanurira Dawidi. Amen. ija muri Zaburi sose pase mumbabarire sose ijambo Zaburi 80 ni ibihembo. ko ndavuga ibihembo by'abantu bagira liste y'ibyo bashaka gukorera Imana. Malipo ya watu ambao wana orodha yale watakapofanyia Mungu. 89:21. Zaburi 89:21. 89:21. Yego twagiye nibyo bihembo. some sose. haravuze ngo mbonye Dawidi umugaragu wanje, aho musiza amavuta yanje yera. ikiganza canje aho kizaja kibana nawe. Yego ibyo mwumva ibihembo. ukuboko kwanje kuzamukomeza. kuzamukomeza. umwanzi we ntazamutungura. ntizomutungura. kandi hawatamkujia kwa haraka. kandi umunyabyaha ntazamugirira nabi. Amen. Komeza. naje nzakubita ababisha be. nzakubita abarozi bazamuraraho bagwa imbere ye. aho nzakubita abamwanga. ariko umurava wanje n'imbabazi zanje aho bizabana nawe. Ibyo gusa ni ibihembo kubera ko yigeze gutekereza. Kwa maana amewahi kufikiria ni malipo haya. kandi izina ryanje rizashirishwa hejuru. zashirisha hejuru ihembe rye. Yego. nzashira inyanja mu ntoki ze. Yego. zamugabira Tanganyika. n'inzuzi mu kuboko kwe kw'iburyo. nazakanyamabenge nimbarika nyamabenge nibukaryamabenge. aho azantakira ati ni wowe data Imana yanje igitare cy'agakiza kanje. kandi nzamuhindura imfura yanje. kandi uko gusakira mubwira ikize igiye kubera kwa maana asumbe abandi bami bose. azosumba abandi bami bose bo atakuwa mkuu kwa wafalme wengine. twagiye. nzamubakira imbabazi zanje iteka ryose. nzamubikira imbabazi zanje iteka ryose. ni wowe wa mbere ugira reserve z'imbabazi. yendi ana aho isezerano ryanje rizakomera kuri we. isezerano ryanje rizakomera kuri we. kandi nzamurisha nzaramisha uruzaro rwe iteka ryose. aho
nzaramisha intebe ye y'ubwami nk'iminsi y'ijuru. ariko mwabana arabanebwe batazi gutegeka. Nzaramisha intebe y'ubwami bwe nk'iminsi y'ijuru. Nitakaisha ufalme wake kama siku za mbingu. Aho niba abana be bazareka amategeko abana be nibaje muri boîte, watoto wake wakiacha sheria, ntibagendere mu byo nategetse, aho niba bazaca ku mateka yanje, nibagira intege nke, wakiwa na udhaifu watoto ntibitondera wake, amategeko yanje, bakama baje mu bintu bidakwiriye, wanaenda kwa mambo ambayo hayafai, nibwo nzohoresha ibicumuro byabo inkoni, nzokoresha kanyafu, nitawachapa, sinzakubita ibibando, no gukiranirwa kwabo aho nzaguhoresha kubakubita. ego ariko sinzakuraho rwose imbabazi zanje. Yego ntibishoboka. Sinzivuguruza umurava wanje. Ntibishoboka. Sinzica isezerano ryanje. Ntibishoboka. Sinzahindura ijambo ryavuye mu kanwa kanje. Ntibishoboka. Igihe kimwe narahiye kwera kwanje. Yego. Sinzabesha Dawidi. Sinzabesha Dawidi. Uruzaro rwe ruzarama iteka. Iteka. Intebe ye y'ubwami izarama izuba imbere yanjye. Oya ibyakomeye. Ahantu hatari umuryango. Nasikia kukimbia hata nipitie mahali hapo na mlango. Iryo sezera. Mnajua hiyo agano? Aho twagiye. Izakomezwa iteka ryose. Intebe izakomezwa iteka ryose. Kukwezi. Kukwezi. Mu ijuru hariho ubuhamya. Mu ijuru hari ubihamya. Mu ijuru hari ubihamya wo kwizerwa. Amen. Amen. Komera Imana mashi. Shangilia Mungu kwa makofi. Nashoshi. Natamatisha. Bavandimwe, ndugu zangu, iki ni igitabo, hii ni kitabu cyo guhindurira amateka ambayo inaweza kubadilisha maisha yako. Soze kuri iri jambo. Nimalizie kwa neno hili. Hari pages zibiri. Kuna karatasi mbili. Hari umugambi w'Imana. Kuna makusudi ya Mungu kuri wowe mwiza, kwa maisha yako mazuri. Genda uyu munsi, nenda siku ya leo, ushireho imigambi yawe. Weka pia makusudi yako kwa Mungu. Izakuvugaho amasezerano. Mungu atakunenea ahadi. Izavuga amasezerano ku bana bawe. Atanena ahadi kwa watoto wako. Izavuga amasezerano ku buzukuru. Atanena ahadi kwa wajukuu. Ubuzima bwawe uzoba ubupanze neza. Maisha yako utakuwa umepanga vizuri. Ariko igihe cyose, lakini wakati wote wumva gusa umugambi w'Imana ni mwiza, ukisikia makusudi ya Mungu ni mema, ariko utagira umugambi mwiza, lakini huna lengo nzuri kwa Mungu, uzoba ufashe ikintu kitazoza. utakuwa umechukua kitu ambacho hakitazaa. Reka mbasenge. Acha niwaombee. Zibyo nibwira kubagirira si bibi.